Hata yo Yesu. Amen. Tumeanise tusome buku tha Ūvūanyo kilungu cha 6. Ūvūanyo kilungu cha 6 ina mesoa evika 17 na mondo wa mavutho ngumesoma yonde ngaino kwikanesa ala tena maandiko mangai tena Biblia ibuku liu za Ūvūanyo. Haleluya. Amen. Kilungu cha 6 na mswa wambe ningependa kusoma andiko mangi imeasia nanona katena achumboa umwe wa ala mosilo mwonza na newa kimwe cha ila siumbe ina siethayo kichasia na wasia tawa kitundumo uka nanona na sisia mbalasi nzao na ola umetolete ai na uta na anengwa ngovia ya usumbe na au maala akilanye na nikana akilanye. Verse 3 na ombwa usilo wa kele newa kiumbe cha kele kila kithayo kichasia uka na mbalasi ingi ndune ya umaala na ola umetolete anengwa kubeta muwo kuonde nikana muoane ene kwa ene na anengwa ovyo munene na ombwa usilo wa katatu newa chumbe cha katatu kila kithayo kichasia uka na nona na sisia mbalasi nzio na ola umetolete aina kithimi kokoni kwake na newa tawasia katewa ila siumbe ina siethayo uchasia kibaba cha ngano ni silingi na ibaba itatu sia mbale ni silingi na mauta na mbinu ndukaithuche na ombwa usilo wa kana na newa wasia wa chumbe cha kana kithayo kichasia uka na nona na sisia mbalasi mukuyu na ola umetolete sitwa yake nikiku na vala mabeba maaku mekala vaatiania nake nao manengwa ukumu yulu wa kilungu cha kana chanthi moae na uvyo na yua na kikuo na namo mbai sianthe na ombwa usilo wa katano na nona uungu wa kithembeo mathayu ma ala moaiwe kuondo wa ndeto ya Ngai na kuondo wa ukusi ola mai na uo nao maanesia machasia ni kubika indi amemwiai ola mutheu na wauo ute usila na kuivanisya ndakame yaito kwa ala matuye nthi nao manengwa kila umwe nguanzao ndasa na matabwa mathumu wange kavinda kanini kubika yila atethia mawia vamwe nao na anasamo ala mewa wa oundu mo waiwe methiwa meanitie utalo wao wo na nona achumbwa usilo wa 6 na kwa hiki tetemo kinene cha nthi na siwa ya tweka yu taikunia ya chao ya wia na mwei wonthe watweka ta ndakame na ndata sia itune sia baluka nthi otondo kikuyu kitika sia makuyu macho mate mabiku yila kiuthingithangwa ni kisebe kinene na itu yavetwa ta uwa wa usomwa wilingwa na yima sionde na idhama sionde seumwa vandu vasio na sumbe anasumbe manthi na nene membe usumbini na nene masikalingili na adhui na ala mevina na ngombo sionde na ala matengombo mebithangungani na mbaini sia yima na maitavia yima na mbai itawa mbai kanaitwa hata mbai ne sia yima chocho kamba machasia tubalukilei okay pango ya chini ndani nimeelewa tubalukilei na mwitu bidha uthio wa ola wikalite kivila ni cha usumbi na uthatu wa kalaka tena nondo muthenya munene wa uthatu wo ni muku na no ola utona kuungama. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Ni mubianu londe tusicha umuthi ti wende. Amen. Pena mondo atatu mondo mambe nima kutuelezea mondo amatala tutesi. For instance sisa muswa kilungu muswa wambe mandiko mangai ethabe na Biblia kikamba yasia na nona katena kau yandikitwa na kei nene kana kei nini
ni nene ni sitwa za mundu ti sawa indi ko ne batone katika tena mwene kanoneka ni umundu etawa chao tena lakini twaswani ano ndo totomito kilungu cha kana na cha katano cho Yesu Kristo alright na nona katena ko ni Yesu no kumbwa alamo silo. Praise the Lord. Aya na matiko mange obotwe na neiwa kimwecha ila siumbe ina siethayo kichasia na wasia tawaki tundumo uka pone na ikuli ola no kwewa okay no ni Yohana kana ni lambalazi unoje kona Yohana idhengea ndiko na Yohana zikata idhengea uni waja ni mbala sizikwira esikwasika sikata ni sioke tisawa ende ko wazia wambe oka yo lao no koka no lao imbala ule tolete lambala sinzao na lambala sisiba lambala si ingi asifiwe Yesu Kristo. Amen. Na tuende nitukona na bangi ngenda to the tree or twisi okay via verse 12 na nona achumbwa usilo wa thanthatu na kwa iki tetemo kinene chande na sua ya tweka liu taikunia ya uya na mwi wonde wa tweka tandakame tandata setu ni siaba lukandi otondo kikuyu ketikasia makuyu macho matema vikuyila ki uthingithangwa na kisewe kinene na ituitha betwa ta ni oa nikamba taua wa usomwa wilingwa na iima sionthe na ithama sionthe siaumwa bandu bachao vasio na bado tuiwa na asumbe manthi na nene membe usumbeni na kuendea na mbe kilungu kuma verse 12 kuthi ina 17 ni tutona abathokanite sumbe cia itune na sumbe cia kunthe tisa wainde nondo elao no weta sua elao no weta mwi verse 13 no weta ndata tiwende na cia baluka otondo sibaluka kuma muti wa mukoyo na ituthekata yabetwa ni kunena yulua wekalowa utuwa mabeba tiku yani tiwende otondo mwese mabina alameko ni kwa sakanane mapiki wano silulo wao wangaine makunwa no tuwa woni wekata ni wabetwa na indi wanawasoma kuma 13 kuendea asumbe anene andoma atongo imasi kale hiyo nena yulua ando taito tiwende una inetu ntwabikiwa nuko no weba okuno usu weze kwetha kila mmono no manda balaba kwevitha are we together hayo ni muhimu tuitujue leo kwa nena yulua wekalo waitula walaika na wikalo wandi ala ni moithie nye nako leto iso siebata nikenda tuelewe mandume anondo na ndo wambe kilungoni chakana ndo tunanena yulua uthio wa Yesu kana mothio ma Yesu ila Yohana wakulilie ola wailwe no bwale bukuno na kumbwa mosilo mayo mandiko manga imasi abalao neka mondo etune na meka laba kubinda kika 30 metele ola una ukadhibingwa no nina Yohana ambia kwekata ambia kuia lakini ewa ni moleka ewionjote ewa Sabina munambo wa nyumba ya Davidi ni wekata ni woneka nila wakile medo ndao na ula munambo one katena kawata ke kowai sawa indi yu katena kani koke kumbwa mosilo meba mosilo asu ni mothio meke bathukanyo ma Yesu na ina muthanga ite muno anakujiza ni kibothoke kana ncha kuyethio ngamathanga cia muno ngamea osa umutwe Yesu Kristo sitwa kwa na thina kana maundu ala wina chao winamo eva windiwa atwike kwa kumuume asifiwe Yesu Kristo eva ni alama kwewe ni aithemo amatwe mamutwe Yesu Kristo aithe wao kana onatenya wao alame kuuka ngani ve tulumo na bena isebe mamutwe Yesu Kristo tolawe na hukumu yolo kanga bana asifiwe kwa kile tunamita mtuliza bahari na laindi mo manda mawe yako na kuma mande Yesu Kristo lani we sponsor wa chao wawo wamo kone simu kwa kubodha nuko bingu ya chao muomo na hindi mundu mamuthemba wewa kasu Yesu Kristo is everything to all of us here ona ni wewe musili wa chao wakati mathina ni mamezi yao yaito nondo kwena mathina maingi nela tumweka nondo wewe kusila nyakati wandu mao make kati waito na mitha mao maito kati waito nangi methe taetikilitao taito mwite hiyo na atakuja katika shida yako na pia anaendelea kuja. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Wale ambao wako na issues katika ndoa zao
mwite Yesu Kristo tawola wa mutu anithisie tawola mantha mume museo na kibetikiba kisio mandiko mange imasia mundu muka museo uma kwao ona ni kwati ona mume museo uma kwao mwite Yesu la wa mukwatanisie nikenda okeosila nyakati waku na mume wao wakuwe na mwana wao wakuwe na mundu longe waku indi umuthi nitukona uthio onge wa Yesu Kristo na nitukona uthio wa Yesu Kristo wiwia akatwambie baetheo sisi verse 16 and 17 andiko manga imasia na Maitha vya yema na mamazi dambai machasia tubalukilei na mwitu bitha uthio wa ulawe kalete kibele nchacho cha usumbe tola katena na uthatu wa kalakeba kalaka tena nondo muthenya munene wa uthatu woni muku na no ula utona kuungama uso ni sula wa Yesu tutasiasia tukotha kumona eka tena kekololo kekasio kekuendesia noka kuite kakana kakakuite katena ando monde nimeiwane sati wende onda katena kakoteka sio kinamba kwena kakatuka lunga inene zikutina usindo bana bape mutumia umewombwazia na lunga lake zio bugute no mundu kuna momoto kuna momoto ilonde donata tadizo tataono there osia mukima ni awai wakuye kanini koteka sio lazivyo Yesu Kristo kaiki ko kaicha ikakuendesia muno haleluya na kila mundu nuwenda ukathengesia ona nikathenge kakalika unyumba ndo makeiwa chao makeiwa moyo lakini ile kana katena kani kalako wae ndiko manga imasa kalionekana ni kama kalikuwa kameuawa kamechinjwa konda nonga mabau nikanda endese kwitu tambezite onga mete kutwa usili lo mwai kuito na ndeto Yesu ya Yesu Kristo atamusili tuikotha kumyona tola wa hukumu tuikotha kuona ona kuthucho bo sisia muswa wambe nditona muthena wo thatu ni wekata ni wabika olo no kumbwa ala mosilo no tikalaka tena tola Yesu Kristo praise the Lord wasija vasto na nona na sisia mbalasi nzao nolo metolete aina uta na anengwa ngovia yosumbe katwambie bau ula wonengwa ngovia yosumbe no mundu akawita nonenga ngovia yosumbe pe bando Ūvūanyo aleka amani ngovia yosumbe ona satani mwenye ngovia yosumbe ula munenge no Yesu echao eweka na yuni we wambia kaweba au maluke akowae na kwananga akakila nyevina na no tutaona wa Yesu Kristo ona sisi ende ona verse 8 na nona na sisi ambalasi ya mukoyo if that is the kikamba na ula umetolete sito yake ni kikuo na valame vamaku mekala vatianie nao nake na omele manengwa hukumu yolo wa kilungu cha kana chanthi moae na ovyo na yua na kikuo na namombaisi achao sianthi etha nulilike ni chitha pono kuona kilungu cha mbe msawa 18 Ūvūanyo mandiko mange imeasia Yesu Kristo yasia ni wewe na ubungo wa kikuo na balame bamaku meka hata mekala na yu baadha kikuni chuma luka kiatiania na balame bamaku meka hata mekala ni kwa seka na Yesu no uinengete hukumu keke hata ikanange na yu mana inengete hukumu wa kwananga na kikuo na obyu na yua taula tuwe na uo ona kikuo chakwa waninamu ate kindu kiwia dha mundu su onde muma kwa Yesu Kristo injweni ni mumwesi Yesu Kristo usu ni mumwesi usu Yesu Kristo usu ni mumwesi nondo tukotha kumona ola museo mbesite Yesu ni munana wakwa haleluya na tutumweka ila kondo amuma wao wake lakini wabo sililo wakwananga wakuomboa tukothete obaswania hatuikothete obaswana na tiusio nito obija nondo twale akubasisia nito kwiyelela hatuilikana ini watusiaisi ndo tuyukia amen asifiwe Yesu Kristo nina ango wakola weta wakenge headmaster oba mumboni primary nondo ayana mesaka kali na ando make masoma nake ndama ku anangale mavika skulu ne asele nimo mamba obo nimo mamba ku gada ono nake napata wagomonya hiyo na ko musini thevenu vani endi mazita nanga mwezie lela alangi nimeka utao
oto to gwende ni mama mba kwe kata ono na nake logic ya edwa ni mu kya uselewa mele kwa mungalatile lakini akiti wakala to ndo niwe wametela ni mama edwa mechao me atulo kuma kamuzelesia na we ayibindia noto kabikaba ende mabika sikulo ni mama ende mambe tulindu alange mo kete makatuli ando lange makatuli ando na mkipo kidhambe ya nao namo. Haleluya. Yesu Kristo wizu ni tuke kumutwikira munana muno. Tuke kana na ngulo twese kana ni chao. Na tutese kana be mwana wose loke kata. Weuka. Are we together? Yes. Praise the Lord. Amen. Yeah. I need to look here. Amen. Amen. Wasoma ibuko ni the other ko ya Exodus kuma mutabya manda we wakwatwa mwana. Mandiko manga imase olamuleka wangai wokie o waila siana. Ala ana ma misili na nombela ya inataka me akamibeto kama ndiko manga Maitu akana me alaika atu ni moleka wiba omwe moleka wao wangai na wasoma indi wasoma kondo na kondo ende ni wotia ni omuko odona kana ningai wo waye siona kindu kisanye ni moleka wo waye la siana na bado bange pesa ningai weki hata wo waye na hiyo asomi madhasi wona isi adenge ani wo alike moleka wangai na ngai wo waye nimeni kana moleka oso no la moleka wangai natokoti anione mweo aitoka no la Yesu Kristo wao aitu Yesu anya abisa oso wa Yesu ayumaluka kwa Misri na kwa asiana sio ono la moleka wangamie na Joshua ta Joshua wamukulile ende nuwo wengali daito kana wengali amela mao Maitu alasenye amnan I am the commander of God's army I am the captain of God's army izo nongeleka nyenge yao ya Yesu Kristo. Praise the Lord. Amen. Ono la moleka wangamete vaya Yerusalemu lange wa na mutavisi ya David itala chao aitalando no la moleka mandiko mange memutenge moleka wangai na wasoma mabinda mandiko mange masema moleka atabya mwadhani wangai akatabya David ambateke imani nikandaka mwake yoba chao kivembeo ayo moleka so no kweto byo waketa nikanda anange ndo isu ya Yerusalemu itina wakuwa ndungili miongo monza kumando elenge za Israeli Yesu kutoka ndini wotia ni omwe bado no la Yesu Kristo mundu nonenge tosita themoti alaika ni moleka wao wangai na ito kumona ili ka kondo na kondo ona no we wanenie na Mose mandiko manga imase pa ya mwakini ni wabatapise Mose ni wathenge amuno. Haleluya. Amen. Yi ona Samueli la ola wetie Samueli no mandiko manga imase no la moleka athenge abala wai na mutabia amwetenge Samueli ni nonete na ako nena kawengai ni nonete mondwala indi ni kukethiwa moleka nena tao tangai nito twetetwa mauti ani omwe sasa oso ayo Yesu Kristo na mwiso ba tekatuke umina tumukie muno Yesu Kristo weba ona mondo vindite na mondo vindite ndokabuthie usio wake na kubindia kwake akoleka taote vina taote kao. Haleluya. Amen. Wanda kuwa ni kama ile mvua kuja kama kumenyamaza ona imedibia ando makula zini bone kwa vindia tusu nini tu vindia ngiti ti ukoma na kuikizebe tumekule ni chao ndi wasia kema mbuati hiyo mvua inaanguka si ndio inakuja ikiosha kila kitu. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyo atweke umo wewe yangwe lakini pepe kaselo ke obando niki usilo ukoka mundu wape na mosilo landa to peonge inge ya monza kilingo kila chati lakini mosilo hao ndene kimekoka no ni simbo tuminuki level verse 9 10 and 11 verse 9 10 and 11 mandiko manga imasia na kalaka tena kombwa usilo wa katano nona ungu wa kithembeo mathayo ma ala mowaitwe kondo wandeto yao yangai kondo olokosi ola maina chao maina ugo. Praise the Lord. Nao mani ukikamba ni kwasiate ndi manesia manesia tiwo machasia ni kubika ende ame mwiyai ola mutheu na wawo ute osila na kuivanisya ndaka meza ito kwala matu yende nao manengi wekila umwe nguanzao ndasa na matabwa madhumu wange kabinda okiana okanini kubika ila atethia mawea bamwe nao na anasamo na nikwatia meva. Yesu asifiwe. Na anasamo ala mewawa
ondo mo waiwe methiwe meanitie utalo wao utalo wo undu wo nde aiwithi wa nondo wa Ūvūanyo kondo wa etikile lama no iwe kana mende kuthina na kunama mundu ti kwanthe kwina kuwa ti wende na munenga ngelekanyo ya Israeli mamisi andu mamisili mayuawa ana mo mayuawa mo niki mundu na mone mathini andu machao ma Israeli ti Ūvūanyo wao wangai. Praise the Lord. Nimekumbuka tena ile habari ya Elisha eno la muthukumi wake la Amaitha moke mama thiululuka na Elisha hapo thamu nonekana muthukumi wake abingwe metho ni Yehova ne la wabingwe ni Yehova metho oni makasi ya mamu wake ti wendi na laika machao mamu wake. Let me tell you, God does those things for his people. Hiyo ni weta unikenda ni mukia kisi inywe etikile la mweva. Amen. 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 Ne batonika mwe Maitu tukakwa tuyumango nando o tuibuthwa nando na tuithekewa ni chao nando na mwe Maitu ni tukendo katutena nomba nene na ngali nene ti wende na ti lazima tutha na siba isu nene. Praise the Lord. Lakini kula konga makondo wa Yesu Kristo na ti lazima mako wa enovyu lakini kula kukubua na ndeto siao sio na meko mao mo ona wathi kwa kibu no ya wachao wa mana nimethamena bina muno kwechao kwewe kwebetise umie mesini lo nondo muoni weke hata ni wathelile na yumekala meozingo matha mena mathina maingi nondo na motimo mena thina amo meni momena chao mena thina kana ainya amo meni momena chao ni momena thina. Are we together? Asuo the mathina ni mo maithini aware. Let me tell you, Yesu akaivanisya nelo kona muminokili wanthi wende nandu ni masasya muminokili wanthi ni wekata ni wabika matezi muminokili wanthi ni kondo wa Ūvūanyo mathina onthe mathini andu mau mangai kote tuiwe moyo haleluya kote tuiwe chao moyo ni usililo wanthi ti kuthiti kuna makwako wona mathima luka mea thei no usililo wa chao. Let me tell you, ni usililo neka umaka la wona andu mathima luka mea chao mea thei no usililo wao tetene pupuma mama luka mea thei mathiva nikana makeke hata kote makazililo uso kote usililo wangai namdo weko kunenga chao stress ndo wewe usililo weba usu asifiwe Yesu Kristo. And let me tell you, God will avenge. Kusumbuliwa kule umesumbuliwa wewe nani ni wewe unisika kwa mesini yitoto na ma stress maingi tunakolo tunakuingi tunakubwana kuingi tunakumanga na kuingi onisi munyo ndo muthaitha simu kalala Amaitha azuwa ngionde maobuwa na maobuwana ngai kote muzeo wezi usila nyakati asifiwe Yesu Kristo. Nibizi bave nzui mbai sibikete uya wachao no sisi sionde asifiwe Yesu Kristo. Na hapo atasila hata sasa pia anaendelea kufanya nini? Anaendelea kusila akapa utombana ka umuntu koteteza tina mira kwa twena au mele anakwana oneke wa mutia ngezi ya mume menu meka hata kumekula meme kuumusi kwenu abinda mendo madhasia nina mapata memusi meto meto neo ba mando meva hasume na mume mao mo Mungu atasila tene mume wakuno moto wako akibo kwa ndabie no ke odhiwe ndo wenando wanene nu wewe wakuye kote uomesie aingai no wiki tata no wisi. Praise the Lord. Amen. Mungu anafanya nini? Huyo mtui wako usililo woka kondo wao wake la ukona ukono ulioke ande woka kondi kondo andu meva ondo andu asu andu kata cho utelemwa nina ye kwa nando no usililo wangai alika na ini nundu ngai wa madhukea kitumete wote utalika na ini nundu ngai ena kuna nono kukanya tukalike jao tukalike na ini angaindo tutethia. Amen. Amen. Osaibi na usililo ni wokete na muminukili wanthi ni muku ti kondo wa kwana ngawe lakini kondo wa Ūvūanyo onthe la matwika ithena la matutangulie. Praise the Lord. Amen. Angainda ambia mwenzako kiakika mwambie kiakika mwambie usililo unakuya ni munzi wao wangai kwa Amaitha mao Maitu. Amen. Usililo ni wokete. Praise the Lord. Amen. Yes. Ezekiel binambia mwenzako Sabina. Praise the Lord. Amen. Ni wana edwa nuwe mu Amaitha. Nga nuwe mu Amaitha wepa. Lakini ngatongele langi nya antumea ne lulango siao. Sio edwa nuwe mu mani. Edwa nuwe mu bwani.
niwe molo tangi wachao wandu usilulu nukukie anuku kitata nukukie na ngai na utevye. Tuamini pamoja. Na kushukuru kwa sababu ya ufunuo wa neno lako. Maneno haya ni ya kweli na ni ya uzima. Tuhuwezete muno ya yo bandu makumende kwiyumba nyakuka kwako. Na mane Yesu Kristo ekataka tena kala ko waiwe kondu wito kondu ana isitu lakini taula uyo kanika ndasilile nthi nondo ndeni kete nai ayika nai ando mako kutothinya kutuna masia kutuwa yoba na kulea kutotethia mosilo mande ni makoka nikenda utuivanisye kwa nthi ino ithukito na nitwabotha musumbe mwe patiketho eve umwe kati wito umwe kati wasu ala thuku indi twithio nthe twithala lungalu makwende asia mapinda onthe itho senda yayu na nguma kubika tene na tene. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, sema amen. Amen. Ngai na tuadhime. Thank you.